Hello, good evening. Welcome to the Notice Dialogue. I am Noksari. Nasigi Miam Gidamuk Puduna Laxari topic Autonomy for Kuki-Zo-Hmar only fought to peace. Kuki MLA Valte na phone to Wafum singing a sea Miam topic on Puzari Basi, Nasi Puzari topic as a Kanana with the Mukta Equi study donation the Liberiba, Miam Todo in on a second panelist in Sakta with Azad Lozage, Hanbada, again Akan the Fambiriba, Rinku Khumukcham, Aduga. Ani shubada fambiriba oza Kiran Yendrembam aduga ahum shubada fambiriba oza Nahakpam General Secretary UCM koigi ngasigi thamjariba topic ase haukiba 2023 gi May ahum dagi horkiba irang aduda koigi yam nganna koi miyam gi mob na maram murakanda kudung thiba takiba Chuchanpur gi MLA matam saangna Delhi the treatment of Ramatunda, Susan Pudahala Matunda, NDTV, the Hana Fundu, Wapam Sing, Sigamari never topping Habadareza. Mark say, Kogi, Chief Minister and Biren Lusingba, Lingaki Matanda, Kogi Tribal Affairs Minister, or Madanatana, Kogi, advisor to Chief Minister, so Irami Aduga. BJP MLA MSO in a way, Hosik, Mahana Fundu, Wapam, Kogi, Tole Biranga say, Waroshin Purakna Bona Matamda, Equigi, Maite Fruka, Famina, Wari Shanaro Haiba, Man Fondoli Aduga, Karigumba, Wari Shanana Bagi, Rumama Peter Bataragadi, separate administration, Wafam Yauravadi, Mahawari Shanabashi, the Saruyagani, Havanasing, Wafam Tamli Aduga, Mana Center Langana, Koimate Yamusung, Kuki area, Haivadi, Koi Sing Yamusung Tamgi, Sarukta, Buffer Zone, Kaido Pidona Tambiba, the Mokta Tagat Fundoli, Havanasing, Wafam Sing, Fundo Havatari. Man of Fondoli of whom sing a situ Punsilaganda, Kuki-Zo-Hmar, Kanglup of whom Zigi over Tonganba, Autonomy ama, Peter Matamda, Peace Lakan, have Wapam Nunimana Fondo Cribasi, see a hundred was there in Kudalaxage, there in Kukamina, Yang Bay, Kogi, Valjum, Valte, Kuki-Zo-Hmar, Emily in the Fondolipa, Nasiki topic on the Tamjariba, Wapam. Bungjagin Valte, Kogi Pesrol, the room the Gilakpa, Dumba, MLA, Manimax BJP, MLA. To live Tiba, to talk to the Akogi, more privacy, more the Akogi controls, intentional canoe habiti, Hana prepared Torga pre planned Torga, attack the way from Masfida Kasulate, it was more from Madamase, live Tiba, to do Madama, Tina, Soktana, Sahi any lying a leg given, Delida. Aduga. Mana Delhi the leading a degi Tolok Pasimana Tolok Pasi April Mapanda Anab Silur Kana Mana Tole Heptare April Mapan the Tol of Matunda April Taround de am Tazadana Mana Kanogi television amada regional television amada Mana interview people matamda Akoigi Ishini now wina Manipuri Zoina Loina Lemina Dragadi Akui cannot see crisis solution Bangamoy. Akui Punna Lemina by say, Sikatana Akui Manipuri nest to gi Yam Namana feeling forward with statement and Fondokiba Akui Wodo in the day, Kangudo in the day. Madu Mark Mijoram the Yogi will see a Prilgi Tang Taraga whom Duishida Canada, Mr. Mijoram the Yogani. Sorry, Prilgi Tang Traum Duishida, Masi Canada interview to Pivani, Tang Mapanda, Mijoram Yogani. I told you Matamda. Taurakanda Tang Trom do about the people I Masigi Matam Sema, Ajol the Lerum Gadra Hina Kali, Tabudabu, subject to correction, Amadabuleresu, Hosiki, a humble interview, people Matam Sidamana, Koi Manipuri share, Manipuri, Isinau, we port, Lamina de Baya, the Bugi port, from Manam Chong, Pazanayam, Sengna, Kano Pundoki Haitare, taking the incident as Kogi Live TV Togdok Nehana Kalakanda. Manipuri singsi Manipuri one latragadi Mars Josu Mugi Kara Koi Hana the citizen all of a Kangu Haitara India see Manipur Manungulation Manipur in a lamina way Tangai for the give from do Maniam Pazana Kogi Pondoki. Yangodana April Gitang Tarani Panda NDTV Loba interview Amada Mana Magi Wafam Hana Pondoki from the Pura Pungon all the laki.
ꯄꯨꯡꯉꯣꯟ ꯑꯣꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ITLFꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯇꯨꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯦꯟꯗꯨꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯛꯀꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯥꯝꯕ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯜꯂꯒ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞ ꯐꯪꯉꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯁꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯔꯦꯠꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯅꯔ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯑꯟꯁꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯦꯠ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯇ ꯃꯔꯤꯔꯛꯇꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯦꯞꯀꯨꯝꯕꯒꯤꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯥꯅꯕ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯩ unreported case mayam ama huzik namjillaga lei aduna ayamba misingna wanare chatnare adagi amana yengu layengbagi lamda hairo leiriba Churachandpurgi district hospital sibu kari equipment thammage ne government masida ultrasound bhaukta ningthijana chalairibra MRI kadai da leiri adagi lab technician sing mapung phana leibra layeng khoyeng bagi keno sing su awaba mayokna dana swai area sida mayokna ribani adubu layok phabadagi hairiba sing dudi enemies tawraga some from somewhere akoigi adum mateng pangnaba khanganba haiduna amu oraga miyobagi human haibasi khara yawnabna pangnabagi moida yawri tawudubu moida leiriba asengba citizen sing dunadi makoise kai haitare lanji pamdaba loisaningba adagi akoi hanagi film na hanjaning pui wakan leiyebase Valte na phungdoi wafum chiga anisi naksanar yengba matamda khara nagnare nongmaina namakanda nang madu hayu haidaba yaroi haibagi natragana nang matang vote karoi natra politically oibra magido vote ki oibra natragana nongmaina namakanda noi akoigi mayokti lepa yaroi haiba nongmai paiba akoigi illegal immigrants sing na luchingba adugumba adagi kanosu kihan khonba su yam haiba adugumba group mayam amasina mangwanda soidana aki khang pirabra haibagi wakalama akoida phawhalle ana Valte statement itself si akoigi hujiki irang thoi basigi kuki singna maitei da tat kuki haibadi yadre kuki itself si kuki ji karam batam no isu khangde illegal immigrants asomdagi chin dagi changa iba singsi sina haide kuki haibase aina sina ningde haibayo atrdi masi 1834 gi matung khaktada kuki haiba language keno se tamje british singna coin tawgiba potne aduna swagi kenosida aina hangra adu tawbudabu illegal immigrants akoigi chin state la iriba sing changa iba asomda vote karamaga somda changa aga nongoi pairaga leader oiraga peace talk ne hana natraga suspension of operation ne na chathariba kangu sing sina namdana ki halakanda asigumba wangang nangna mamang television ngang gi ngang yaro amu hongdo u kaina magi family sing da ki halakana ngang han bagi pot adu yamna chawkhrabu huju MLA oriba ma ex MLA nateko ma MLA ni MLA ma ori basida adugi strength to sinner kanda moida su tawrabra haibagi keno se yam chawno hujikti Valte gi dual controversial contradictory keno se statement sidagi yam phajana uwa phangi haitare ana hujik tholaiba irang sigi root cause sidi kadai da oire haiba matamda mioi kharasina nongmai sindolda mayam se nam hadana hostage ki type da thamakanda adagi leiriba mayam sida akoigi thonbagi irang thonbagi pot ama urebako ade asomda su yengu Kangkokpigi National Highway lambi sidasu akoi sidagi chakhiba IDP sing haiba tare makoi romda leiri sing se moina lambi maya sing sida loina lehelakanda any time makoi da akoigi irang provoke to way aba statement natraga provoke to way kihan mani gangde nampu hapu de kehelakanda makoi da chalhan bagi wafum se akoi hujik tam na phongdorokpa hore ieba maramdi kamai tawge da akoigi sidai sida Irang se thuo kanda nungaiba kanghu khara su leirabra haibagi yam chawba akoida adum thajaba lei Irang se thuo kanda khudong chaba lorga masidagi sen yama talage lambi yum leihorage Mumbai da yum leirage Delhi da yum leirage Bangalore da yum sarage haiba kanghu me ama bot communities sing sida lei haiba simasu akoina haifet chawrakpa ma uba adum phangi haib tare adugi maram phangbagi maram sina haijarabda akoigi hujik leiriba India government na akoida sigi Irang sigi ahamba kaithoki base 217 crore rupees nebako ahamba gida adugi matungda March House box the kaithokri kayam kaithokri 1400 plus crore
rupees se masi kai thoro kana masi sachi na amalei magi scheme amani central government gi aduga masi gi major funding sigi funding si home department sida chatla kanda crisis manage tongna ba chapane ba however hojiki leiriba kangkokpi gi paring da leiriba idp leheli sing se makhoi da di kamai togeda makhoi gi benefit phangvam thokpa government pire iba sigi makhada makhoi gi phangvam thokpa hak to ningthi jana phangabra haibse questionable amo oire ba khara amana phangde haibagi akoi da yam chawbo report lei aduga khara ama phangi haibagi su lei adagi kangkokpi district bu prefabricated house kayam sage khara khatana tro kaithari ba psaduga saribu duga chanabra yengbiyoba Churchampurdana yum amada akoigi yum haigadra office haigadra madugi mafamduda mioi chamnga hena leselakanda sanitization gi problem mokogi phangbam thokpa hak kari do khaina raga pibani khangde army dagi pibani khangde asar rifle dagi pibani khangde som both side man tawraga leirakanda genuine noina government pire yo pot sing sina kana gumba khogi khukan pangan ba irang sbu thon na namjali ba silli ba kangku sing adagi kano separate tan ga dawni kaina torga independent gi wafam omkhakta moina nang kha tang na drug cover tong na bagi damakta adugumba tholai ba kangku sing duna nam ha da na makoi sidagi irang hola bra lochindana ba hona bra habisigi yam chaungna akhoida chingnaba male aduna hambagi round sida aina hygienic badi Valte statement is a clear message to the people of the world bu haige prithvi pumbagi mi sida kayina Valte message kari sina kari ta ke matamda santi pamba mayam ama leri se nongoi chindo da namdana santi pamandre khana chainabna ba thonna ba injan ba sillaga leire habase Valte gi kenogi akogi contradictory statement sida akoi yam line akogi ta'i habsima ai adumaina ahambagi oina adumaina ai thamjage hatai wafam thambiri adu hanba round si goina khoi ani shubok khogi wang sini khoi oja kiran da laksage oja lakchani wang di khogi BJP gi center leader singna hoji manipur thokli ba irang ase loisina ba yam kanna hona duna khogi CSO sing kauduna dagi tongan ba khogi lusing mafam sing da tha duna khogi santi frukna ba yam kanna hona rigi cherak sida sigumba khogi BJP gi legislature amana fondoro wafam sida khogi party की साइड की मणिपुर बीजेपी की साइड की करी वफम तो फोंदोक्तना लेबसी कमाई येंबे करी मरमगी कहीं तो फोंदोक्त्रिबनो तसेंग हारगदी हुजिकसे कोई ममांगी कोई हौग्रब चाही हाइतारे 3 May 2023 दिगा हुई इरांग जन सुम लागबदने कोई हंदकी कोई 2025 की स्टेज कोई February की मापंदा ओरमगनी कोई हानगी ex-CM resign tawgibseko mapanda resign tawthokibdagi ekhoi tasengna tarik 13 dagi animated suspension aduga article 356 impose torga PR leiba jaga ni na swai da BJP na hujikse moidi ordinary MLA leraga makoi gi rights amta leiten lawi makoina haibana daga tabagi koina chiraisa pulau launa ba koi gi ani political party sing institution sing ipang ngangna budugi tabagi matam nate hojikti koina civil society organization mayam lawriba thodang mayam am haitare masiju koina masine hena importance oina lawi maramde koi huji tasengna manipur da tasengna huji koina baltian huji phongdoi ba koi gi maram yam paja wafam mayam thamgre magi statement se makoi je nga ki ola ga piwa statement piba kanggu illegal immigrants ne koina narco terrorist haiba kanggu singsina ngasi piriba je nga ki oina moina aning ba ngang ba frup kanglu ne se miyam na malengi miyam na ngasti khangba horok ba je makoina thamgi statement sing se makoi smaina naruga halaga mayum halak matam da mangang ba aragi amuk tholaga mayum dagi thonga ne kan thokpaga atopa media na traga national ki or international ki traga even state ki or channel amna hangkana ama khumba aduna nga ki chapchana phirep leitaba kanggu ne lawe aduna tasengna haragadi makoina tasena kuki gi moigi frup kanglup singsida chena Kuki-Zo-Hmar kanggu singjigi tasengna yamna uncompromised oiba makoi demand separate administration natraga UT ki status amana natraga legislative power piba ma madu pigadabne na thambasi masigi potsi yadragadi ekoi wari saroi haibasti makoi separatist movement da madugi khong thanggenba kangku ne ekoi lobu tabane tasengna haib targadi ekoi na huji tasengna yengbiyo mayamna huji sumngang na riba wari mayam sing kanana wali no na ngasi ekoi na yengmo matamda frup kanglup huji
कोई नार्को टेररिस्ट हाइब सिंगजना तौब नत्रगदी कोई अतोपनदी तसेंगा तौदेना खली तसेंना हुजे कोइना बफर जोन हैना कोइना हुजे खाइदोगा थंबदा मान एप्रिशिएट तौई कान हारिबो पोचे मसी यामना अंगक पोट अमने कोइसे इसागी इरमदमसिदा कोइ इफ्रुप इजाति मसी दैमिनारिबा मयाम सिंगजिगा नुक्सी चनन लेरम सिंगसे कैसनो तब हरपुं खंगदब कांगु ngachai 1834 dagi british na coin trom na jam chung wafam ni saise moje kamai lakhi ge habje masana khangje de kaw to podane aduna koi phamba chalaga hi pa chale haram badagi ai koi mi gi sida saidang a leram badagi taseng na haraga di sel khara piraga khara nuai na ba chakchai utha khara pija ga ta puto to ya ba kangu fruit oina leram ba kangu mna ngasidi mapu minai oram badagi mapu saning ba haib tare cheng na yam phasda wai de chumbani aduna taseng na article 19 of the constitution of india na piri ba magi mayam sigi manung da right to freedom of speech and expression lay haragasu masi lana makoina masi interpretation tawno phonarakpa aduna constitution of india gi article ahunga haitare article 14 article 19 namre article 21 article 14 the right to equality article 19 the right to freedom article 21 the right to life and liberty haibase je golden triangle of indian constitution na koi praja miyam na malim gi miyam na khangnerba pot se ngasidi golden triangle oidre ona dena pot amada ngasidi moina wan thokse hanna onare aruga swice da masugumba article 19 na piriba mayam singse freedom to assemble peacefully without arm adagi freedom of speech and expression freedom to form association or union nadraga freedom to move freely throughout the india territory of india adagi freedom to reside and settle any part of territory of india freedom to practice any profession and carry on any occupation trade or business kana haiba potse masi laiba targasu state na karigumba hiram krada majugi restriction khara impose to wi ai hana dum piribje ngasi mokoina kaukthokpane tasengna mokoina tasengna itlf kumba kotu gumba mokoigi sugi marumda leiriba koki laloba kangu kodi fiengna dum haiba tamni koki narco terrorist laloba kangu singjigi ngasi sugi maikhum ju upakanda masigi chungoi je paira kana ngasi mokoin toning tawba pot mayam je ngasi the state can impose restriction article 19 gi matungina constitution india na piriba singje ngasi khoigi manipur de aina golden triangle ne haiba article 14 19 21 je ningthi jina akoi is apply to udaba mukha man bam khangasi prajamiyam na dum fil tawe article 19 gi migration imposed to ya manung da kari yawi hai matamda makoin to ding de pra ona te na ba pone makoin to reaching the article 19 gi state can impose restriction hai ba pot dum ya ba kangu mayam da yawi kaino number 1 the restriction to protect country's unity and integrity ngasi de makoin ngangi mayam du country unity and integrity kamai chagatu no hai bani even elected amana mana adamai nganga abani ma matomte makoi kara iba makoi tara ngasi di adu di rule of procedure and conduct of business of every legislative assembly natraga or parliament da yaw da makoi punishment piba yabagi mayam ma yaw da madu laithok sin tawmi yana ba chelaga leranga ngasi adum leibe film da laithokiba aduna tasengna adagi amu magi restriction tawda to safeguard national security ngasi di koi loina mange tasengna haik da makoi gi arm mayam paiba mayam ama militants terrorists mayam yam terrorize over ek mayam troga innocent civilian common people da nomoi onjala kapa bong kapa da kem ta hydrone are ahum su da to maintain good relation with other countries and yawe haina restriction to widong ta haikanda yawe po to ngasi di kalaga mejoram gi mp adagi even makoi ml khan chasallaga cm chasallaga somda manmar da wari sajalubagi aduga even union gi adugumba natraga cabinet mayam amagi parliament ayaba yawdon toksen port mayam ko na mamang tengnagre adagi to can restrict freedom to maintain peace and order na yauri article 19 aduge restriction the yauri pon da huji ekoina swaida makoina buffer zone kano thamak pase appreciate tawi haibase sigadi pra contradict ne sigi port piri sigadi ade to uphold societal norms and values ngasi ekoida phangde to prevent disrespect towards the judiciary ngasi de koi ge supreme court of india leiri aruga supreme court of india je final interpreter of the constitution of india ne leire adu taga de ekoina hujik article 356 se kamani impose tor puno ekoi masi hana direct 356 impose tor badagi hojik de 355 hana impose tor kanda madugi makha tar follow action on a conjunctional period ina 355 dan 356 lakhi ni kai se koi chwai da hana de adum chadan oina masigi project kalaga adum lakhi dum tawbu se kanbadi adamani adubu manung da chanarga leiraga mapana manung da tholokpu matamda ekoi tasengna if state amana maki masagi lewa ki sasan chalaiba ngamdraba administrative failure oiba constitutional machinery breakdown to taragadi it should be the duty of the union to protect a state haibineba housing state che kemta ngamdre chahi ani hena smile rakone haibu matamda animated suspension thamakanda government jo dissolve to thoktaba adum aduga praja miyang gi mute leiba sing chu mute chi khatang kitang mihunди sor khrak leirine adum asibagi kaya ta tabagi film da leiraga chidore ma se mangda puthokpu yadore haiga ju masi chap chana makoi se thawai di
ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯤꯡꯉꯤ ꯃꯥꯅꯦ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯜꯂꯤ ꯃꯥꯅꯦ ꯗ꯭ꯔꯁ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯤꯍꯨꯟ ꯈꯔꯅ ꯊꯝꯕꯗꯧꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯝꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯏꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯐꯣꯜ ꯑꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯦꯃꯦꯖ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯍꯥꯟ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠ ꯁꯥꯗꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯃꯤ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯒꯦꯕ ꯆꯨꯝꯕꯇ ꯂꯥꯟꯕꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯜꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯒꯦꯟꯗꯥ ꯔꯤꯃꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯗꯦꯠ ꯏꯟꯁꯥꯏꯠꯁ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ 8ꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔ 8ꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯦꯟ ꯏꯝꯄꯣꯁ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯔꯦ ꯁꯨꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ 2005ꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯑꯣꯔ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒ ꯃꯣꯏ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ 2008 ꯑꯣꯟꯋꯥꯔꯗꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯇꯥꯏꯠ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯗꯨ ꯑꯦꯟ ꯗꯣꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯨ ꯑꯦꯟ ꯗꯣꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯨꯒꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯃꯤ ꯑꯃꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯦꯠ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯨꯇꯦꯠ ꯋꯤꯄꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯣ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯎ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯨꯇꯦꯠ ꯋꯤꯄꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯗꯨꯝꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯥꯏꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯃꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯄꯤꯁ ꯂꯚꯤꯡ ꯄꯤꯄꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯅ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯔꯒꯤꯞ ꯑꯦꯟ ꯐꯣꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯒ ꯌꯥꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯡꯒꯤꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯒꯠꯀꯗꯧꯕꯁꯤꯡ ꯐꯥꯒꯠꯇꯦ ꯏꯚꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯒꯤ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯆꯕꯥꯛ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯥꯏꯇꯅ ꯐꯥꯏ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯃꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯒ꯭ꯔꯥ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯒ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯗ ꯐꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯍꯦꯚꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯚꯤ ꯋꯤꯄꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯁꯣꯐꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯋꯤꯄꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯍꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯅꯔꯕ ꯋꯦꯄꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯐꯥꯕ ꯎꯗꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 14ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯖꯒꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯗꯦꯟ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯦꯛ 1958 ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯅꯋꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯦꯛ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯐꯦꯛ ꯑꯦꯟꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯋꯥꯔ 1915 ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯋꯥꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯈꯤ ꯃꯤꯆꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯤꯀꯞ ꯃꯤꯔꯥꯎꯀꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯑꯥꯔꯝ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯨꯇꯦꯠ ꯑꯥꯔꯝ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯥꯔꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯁꯜꯂꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯐꯤꯌꯥ ꯀꯥꯔꯇꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯣꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯐꯪꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯔ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯤꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯐꯒꯠꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯈꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯇꯨ ꯐꯣर Kuki-Zo-Hmar only part to ꯄꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯥꯜꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯀꯣꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤꯗꯨ ꯑꯃꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯩ ꯀꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯆꯠꯈꯤꯗꯦ ꯕꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯁꯀꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯁꯥꯗꯧ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯊꯝꯃꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯊꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯣ ꯁꯤꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯁꯤꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯝꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯗꯦꯟ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯄꯨꯡ 6 ꯁꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯌꯥꯈꯤꯗ꯭रे ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗ꯭रे ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯗꯧꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯊꯥꯗꯧꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯝꯕ꯭ꯔꯦꯂꯥ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ-ꯖꯧ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯒꯤ ꯑꯝꯕ꯭ꯔꯦꯂꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯝꯃꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ elected amagi
wahan thokse ekhoi adugumba furup kanglu amagi mingda natraga madugi potta halakpa taragadi yamna piktarakpa taragadi adugumba apunbagi saktam idea manipur natraga manipur apunbagi praja miyamda adugumba elected government popular government am lebi wahan thok leiroi aduga hojik chu ekhoina article 356 imposed or aga hojik animated suspension manung leiriba hojik president rule leigrabasida ekhoi ta sengna haiba taragadi masi kuki na mamangdagi koi government se leiba pamde president rule thamoina lawge poni aduna makhoina laur lakpasing mayam ama adum national highway du ekhoi Mars ki tarik nipan da hangdokani na union home minister amisa masana hai adum mamgide ekhoi swaida ekhoi yamna marueba ekhoi lifeform ani kabrugi thangjing gi lifeform ching lagani ana governor lauthoki ba dum ngamde makoi mi ka toron tai adu tagadi aikoi government gi matak government ama makoina chalaraga leiba mana leiba aduna sigi pot mayam sum bithok tagadi tam tam manungda makoi gi adugumba aikoi gi union territory gi status se makoi da pigi ni haibe na tab makoi da ma piraba maitei da ma piraba natraga naga gi proof kanglup chingba ma pibu tagadi hayeng maitei pangla gi dum piyo haibda mari thongna piraga torokador haibe question am lai sumba pot mayam singsida madu oiro do pot mayam singse oiro roi haib tagadi india gi law se faza lo mayam ama terrorist singja compromise to bagi pot jaga su leite takhaina mayam law rules mayam ama leire aduna ekhoi gi rule of law rule of chanade lei leite manipur da hariba pot mayam se sigumba mioi khujok khrana kanglup khrana tauba adugumba drama da tasingda ekhoi mayam singsida ngasi di wahalaga masida adum yengaga kumhai dong leibase masida sumoi aduga swaida bjp na pirakpa comment or congress na pirakpa comment natraga cpi na pirakpa comment natraga any party na pirakpa comment tram pirakpa comment or masai khoi thoina tabam thokte aduna hujik president gi miyeng makhada natraga president na madu president rules hai amaromda pr adu amaromda governors rules hai on behalf of the president of india governor of a state magi president rules chalai jagar mana pai banina masra makhoi gi togom thogom mathau dang do popular government lei matam ngamdre haina parja miyamna thajaba legi dabdo ngasidi even pr la abokta ngamdre haiba taragadi aikoi india se democracy chatpa highest democracy chatpa lebak amani malengi marakta haibase masi yamna mingchat thringa pot am lakani aduna masi aikoi tasengna hojik president rule pr legi manungda aikoi gi constitution of india na cricket provide tawi indian law na cricket tawu yai mapanagi changjal iba foreign hand yaroba illegal immigrants or narco terrorists singse aikoi di india di un gi adungba refugee convention 1951 or refugee protocol 1967 sign to the lebak amrina refugee gi jaga space amata aikoi sida leite aduna aikoi masigi mayam se karamba makal gi act ordinance or any bill buthoga hujik semaga pass tawga makoi chingje tackle tawgani aduga masa masagi maramdamda kamaina deport tawthokidage haibadu khanarakanda tawbuna hena masi wan tok porakani aduga balte na piri post di wan tok lakadabu nate peace porokadabu te masidi hena aikoi shanti legedo potuda mai cha ingaida achak mai thau hajin boina thokani na ich mai tamjaki yam noi sei anba round ge roiba khoi gi first round se gi question se khoi oja Nahakpam santa da mulak se oja laksani wahang de oja ke noni khoi gi warwishin ama lakna ba honaba matamda kuki proof bit tongan ba mokoi gi demand ama state nama chap mana ba khoi gi itlf ko tu dagi mogi kari mla sing chap mana ba khoi gi kholaw ma dai khoi separate administration pi gi da bani na traga union territory autonomy pi gi da bani ha ba phongdoli tawbada ba khoi gi maitai proof ki oiba lairibu lusing basing si dagi di khoi gi chap chap state nama si pi gi si tawgada bani si yani de ha ba sing ba mokoi gi chap chap ba firep am fo ba ngasi fo ba chap chap law thok pasi thengna da ba ngasi gi matang si di kamai ne inbel kram dai je ge bo maitai na ne maitai ai furup sira maitai ga tagi ngang kono meto manipur rum kai re na dum lo gare maitai na kari gumba maitai ga tagi ngang ba hek maitai ga tagi ngang ba akoi manipur rum lo gare akoi gi mla sing sina hai de ko akoi gi hujik lai ba political leader sing sina maitai gi mathakta hai ra ga di akoi na maitai ga tagi ngang ora di madu pura lo re akoi ju kuki ga chamana ne moi hujik gun point tor ko chamana ne akoi na ngang doi se kai no ai ga na indian constitution na piri right sing je akoi gi equal exercise to bangam de se si matang na yam hai ga dam ne aduga akoi na uningi se akoi praja na hujik akoi chamam na ri ba se kok na ba ngang ga do sina political level da ngang da ne bjp hai ba political party sina valte si bjp gi elected member amo oina kari do bagi bjp na manipur si thugaina ba hona ba da explanation call to da ba se kari maram gi no hai bjp na explain to da ne masi akoi na
activist ama oina natraga civil society na smaina phamaga khanaraga ko moida maitaina adu haire natraga kuki na adu haire Valte na adu haire Valte na autonomy pa me haire adudi akoi maitaina kai to butai ga khana si am la le si ko akoi smain khana dam te sidi political party na to dam ne ko BJP na akoi BJP ang dam ne kari gi no ngasi BJP gi party president na why have they allowed Valte to speak against the kayani ko akoi ki constitutionally form to giba Manipur state ama aduga akoi adu mathak to akoi under some circumstance akoi merge to giba with the same people with the number of people and the area of land ko aduna akoi merge to giba akoi India war of independence yauraga akoi India gi independence yaw kuna tiba akoi independent country amoina akoi merge to giba ne se kauroi dam ne ba adugi matam du da akoi lerami ba community ma'am apunba community do adugi da nganga da ba furup se kanano ay kanda metei ne ba Maitei na kayumba no mama maitei pangan gi sangang ro ba natraga maitei na kayumba no mama akoi na atopa tribe ki naga gi matakta tangkhul gi matakta paumai matakta koireng matakta ngang ro ba manipur dum kai ba yare na akoi maitei na akoi na 2500 years 3000 years ki history da akoi na nga ga lakpo do akoi ngasi poglei ba irai cha mayam jina politicians jing jina haitab dagi manipur kai ba ne logodam ne akoi sigi pochi defend tawna ba defend tawgadoi ba jaga si kana na tawdoi no hare kana akoi na politically politically akoi BJP Congress MPP NPP si mayam sina Indian Constitution ki article tamokiren na haiba tamorin kuna haiba poche exercise to bangam doi poche moigi political level da moigi political party ki table da moigi discussion to bam change ba se akoi kurai jama to una khrau kangai koko mina meeting chama sindana hoji public to mobilize kan tori dara fox to tori amuko na magi to mobilize tori si duty se akoi ki nate ba civil society duty nate ba se moina torok to bine sida aina khangni ri kaino ganda fox na kokomi na amuko na adagi CCS ke na mayam na organize to meeting sing sida family be meeting do BJP ki worker yaw da sala BJP ki membership card pai yaw da sala congress ki card pai yaw da moi wakhan da kai lege ba akoi na pai ri ba BJP ki political party ki membership card se akoi ngasi pai ba matik chari bra ba Valte ra ngangal li se BJP ki party president di akoi Imphal ri pami na tro BJP की मरक तसु सेपरेशन लेरे जाला बा आई ना नहीं से अदगी कांग्रेस की मरक त सेपरेशन लेरे जाला बा ngasi akoi oja bimol da haibdo as an MP ko akoi maitai da budi kuki na challenge tawre se am tawre ko adubo any politician na being a maitai ko maitai ka tagi ngang se ai gi mota di yam nganganing de ai tare ko masina hena ne moida hena nungai ba ma phangye ba namdi Valte ji akoi gangi mase akoi hande gangla masi fall se kanai fall no previous government sing na governance se ching da yohan da dagi khulai pai ba sing je mapan kan khale ini ji kangbiyo ba khulai pai ba sing je mapan kan khale ini Assam rifle ga moi gak da ka do be shoot on ram do no where was the Manipur government at that time Assam rifle kai authority le ye moi shoot on be akoi gi state se constitution of Indiana bind to ba elected assembly am leba ko unicameral like then is a single layer assembly ma leiba adugumba elected representative leiba state neba sigumba state amada kana gumba arm India gi based over army mana tuminna sigi state manung da noi suspend toroga operate to ya ni ga ina sign to naram sigi matakta matam dugi government duna kari maram gi legal step laude kari gi andon de kari gi explanation call to de federal da kari maram gi development torom dribno Chochanpur da kari maram gi hoi development to dre phare ne to ne lo gi hoi ba action kari gi pasan loram de no se akoi mamang da si lan se to dre da corona mamang da Chandel district da Kingjoy ena khunam leba sigi Kingjoy sida aina ningchang ma da corona loira kan da honorable chief minister N biren na mana fresol gi SDPO kano gi SDC gi office ka police station je mana online da sanga gi ne ba tamoring ko sigi poche sabal loi be se corona mang loi re ba why they took so much of time to operate that particular police station adui manakta Assam rifle came amadi leyo Assam rifle came say just Assam rifle came lay sing sum yeng over ko border ki pillar na traga boundary ga 100 meter da lay na te ba Assam rifle came lay se like 1-2 kilometer changchal lay ne ba aduga no man's land je amu mi tari dugi asom na kan wang da lay du ne ba aduna people to people context de adum lay tam ne khoi do mei tei to bu Myanmar da lay gi sing do mandele de lay gi ba de kabo beli amanung lay gi gi akoi people to people contact lay to wa ne ba aduga naga sing gi lay si su
ngasai maringi kangbu gi lei asom da khara lei som da khara lei sumai lei na bane ba kana gi fall no base kana na tawdam no CSO na tawdabra why is the people of Manipur looking at the CSOs when they have elected politicians moi masana vote kahal ngraba vote thada ngraba moi masana ID paiba adugumba political party ma'am lei leina akoina political party ma'am sigi moi yoiba phirep se hangdabida valte na ngangakwa adagi ITLF no torokpa governor no torokara governor unore ti kano thom Ravindro governor unore akoi sakar yam thuna semani mayam thola hai ko ado kaino pal akoi ge kano se na lambi chakpi ya andabdu kamain to bigra ge kaina hanguja lawa aduge explanation am ta piro ba honorable kano hai tare ko MLA Ravindro ko then akoi ge thom bisojit ko irang lei to matam sakar semani hai nahan gi leiba position du gi clarification am ta governor de lobiro ba sitting MLA singna BJP party president honorable chief minister N Biren Singh gi chira wi phitin bi sali ko adu wi kano da wi Facebook da wi ne ai se si mayam se loi wi but is the party president actually acting in favor of the state or not is the question am chao hai se si gi Valte na ngangai po se is still a BJP member 10 MLAs are still a BJP member Delhi the civil society organization mayam na jantar mantar da May 3 gi oiba kariguma pangthokani na tawrise is the political party in Manipur ready to accept that May 3 was an incident which they do not want are they ready to have a collective meeting ma tawngam gadra moi collective statement ma ut pangam gadra CSO ga public wari sanando honari bai maram se kaino ba politically moi bu jana bla rezala ba politically jana bla itana khulai pai ba kangbu grana maning dagi lumaga nomai namjal laga nang si hai gadam ne nang adu hai de nay mai thado kani nang gi property seize tawni akoi ningjang bi na hangkhalian gi mayum se mamang na koi na JCLP gi bill pass to bunu mitu da nungdang dang khalian mayum mai chai ne mi kya no series Susampur da nungdang da ne hai je nungdang da bill pass to ro matung da kayam thina proactive oina ngai le rom ge se khulai pai basing je ko Susampur da ko adu su kari na propaganda na kari tawe akoi JCLP bill je if the bill passes then akoi Imphal Valley de leibe aroi ngasi gi lan je long time back 2013-14 da moi plan taw loi grabne si lan je ado si khangna why are akoi gi politicians jina party gi president singna kari maram gi no maitai khakta gi ngangi se why are they not talking for the whole of Manipur moi kari maram gi no 34 tribes siga maitai pangan ga akoi gi minority community me am siga punna ngang ba heitra zala ba maitai na ko bru kangam dre ha bise issue oina puthoga maitai praja appease tawna bo hona ba si gi mahuta maitai da ko bru ka ba ya da basida akoi gi moi gi marakta yauri ba indigenous tribe ki leaders sing do kauraga politically famina ba ngam da zala ba si gi situation je is tawna ba akoi kano kayani ko moi gi se samna ba ko bru le ka da le se nemsa gi gen gini why they are not sitting with Nemsa Gibgen and trying to resolve the issue. Adugi poto pibangam drabzalaba. Why the governor na tawmatamda ngamdamatamda adugi answer si mayam se loy namak politically answerable ne sida akoina CSO gidi mayam da mit na kong hen bai wane. Paisa zu MLA jinjina paiwe helini ko honorable jinjina loy helini mi yam so moine heli adu praja na karigino hoji pauda akoi gi leiba situation jida kano yenga loi leiraga akoina phamaga leiba si yam landra akoi praja singse politically hitang hena active work pagi tangai fada to leitra ba article me am to loi khang le ba tane 13 14 25 tane 28 pa ma akoi right to religion am leitre adu yenga sai gi yam na habi ba movement gi articles ma akoi pura fail hoire hai ba articles singse exercise tawgada ba law gi oiba pochina governor na exercise tawraga madu ngak selaga pugada do ma ngamaktra ne ba adu tadi akoi je CSO me am je pullaga uprising ama tawraganda leaders sigi akoina hojikti one MLA sigi akoina mayumna changaga thugai kogai tawro kaim kana roi maram di moi haik toise isam samna da koi moi tongana hunger strike tawge su kaim kana roi maram di moi ne isam samna haik toise we are not a sitting MLA akoi di suspended animation da leirabnina koi honorable bisojit na re duneba irang leitrakanda government lakani hare is election tawgan lakane habneba adadi election tawbagi environment je poraktoira natraga ngasai gi separation gi agenda sida hena kankalakpa mongda tawdoira akoina maitai gantagi damak yam ngangi khaidi akoi kuki gi ngasai gi keno singse akoina akoina hayani sina kaino ganda BJP party president na BJP gi party gi Valte bu oigera Nemsa gi gen oigera anybody oijano ko moi ngasai gi independent candidate KPA na tholeiba ngasai gi arm group sing na back tawga semba party se sin tabasing sidi BJP should protect their MLAs BJP should give them adequate security so that they speak for and on
behalf of Manipur. Ko adumain taw na akoi gisu MLA sing se they should speak on and for Manipur and not for particular community. Particular community gisung ngang le di ko akoi ngasai gi kano sa akoi na kasi na bada akoi Valte na ko si Kuki-Zo-Hmar re do akoi MLA kai di kem taw ngam dre ka hai se si pot se akoi na akoi MLA na noi su mai tai gi taw ne hai uta di akoi su separatist ta hai se da ko akoi si gyan taw chang ye akoi na taw go si as a leader of the state as the people and community ko 2500 years ki history mapan da cheng export tawanga mamba ma mandale ga leramba Tripura da khoi gi ningthau gi akhoi gi ningol pi gi ba Tripura ga khoi semamba international relation hai tare matam du gi ko si mayam se ningsang akanda we cannot speak only for the Meitei but we are bound ko akhoi da obligation am leiba akhoi na Manipur se nga ga lakuni na akhoi 34 tribe indigenous tribe se moi gi pen ba pen da se yeng akanda akhoi na moi mayam se ga akhoi ga kamaina chapmina ba ya ga da ge ha do adu gi political structure do politicians sing na su puthorpam changeba hojikti akhoi gi kokomina adagi atopa organization mayam na tawrisidi government of India gi strategy sina akhoi mayam se kaihan dore na lawba khatane ba politically kana na kai tawrige any political party have they done anything they are still waiting for Amit Shah's command but Amit Shah has failed many times the governor of Manipur has failed 2 times mala matungda yam chaw mong na fail oigrabane ko simtang han bai round just mind tamjage first round ko ani shubu round chi sage uzarin ku da dum lak sage koi uji conflict asigi waroishin lagna bhona ba wari chana matamda ko gi Valte na phongdok liba magi ragi NDTV da phongdok kriba wafam to the yauri basi ko gi karigumba separate administration wafam si leita da argadi Meitei fruit ko wari chana roi aduga karigumba separate administration wafam si table to taragadi wari chana basi yawgni habane hai wafam sida mana phongdok wafam sida kamai yengbe aina mamang da sai jagirne Valte na huzik phongdoi ba Valte na ko bugjagin Valte na phongdoi ba fam si April 3 gi interview ne April 3 da low interview da ma kari haigi ke je koi khanna de April 3 da mana haigri se koi di Manipuris ni akoi masen nuksina na leira matamda adagi violence yaudana koi plug akoi apunba ma oina leira matamda mana haise ko without considering majority minority we have to consider ourselves as Manipuri man haigib se aduneba adugi wafam do akoina kanamta na tasina dana leiraga akoina kerobugi April 3 gi pochi da pukhalaga sidai da ma se villain akmani Meitei singi villain oin target tongna tori si kari gi no sinida haibadi akoina naina gadaba party are they being threatened are they being intimidated hana mana haigiba magi asengba Valte na Manipur nuksibagi Manipur punna leimina ningbagi santi purakminabagi leader amoina haigi wafam do hayandana ko akogi nongmai sido da sigi pose tholokpase thola amoi hainingai leite ba aduna leader amagi role Valte phajana lawi tawadabu hojik laidiba president rule gi matam sida security ningthi jana piba ngamdaba Mahaku ningthi jana protection piba ngamdaba magi mayumda mi meyam keno to honba adagi magi even adu natabada atopada khoi magi political keno career da mana adu haragadi muk phani kaina magi advisor sing na haibadagi haiborum basu there is another keno ni aduga hojik lai risida hoi keno gi khoi political party sing na kari tawri haibi ofam se masi yam khana ni ngai ni akhoi gi mandated keno ori sing se they are still MLA makoi si MLA oribani aduga tawadabu mogi power shakti myam do loi lokthok pone under animated suspension da thamaga assembly je dissolve tawdana thammi bane ba aduna moi still leader sing ngasi bokta Manipur gi MLA sing na hojikta khoi gi santana haigiba Manipur si kaidana ba wa kari nganga ge sineba ko karigumba khara injen ba khochen ba khara leirabra aduga Manipur si kaidana magi damakta su waise se kanomale susi ko suspension operation ji sina root cause ne je koi khangabani loina suspension operation ji mamangi February gi keno da kuni pande na urmani lapses ogibse lapses oigre masigi potse government na chatnari bra chatna da bra haina akoi gi santa hoi gi adagi UCM kai yawbra khangde fox ki keno na thadorak padadi masi akoi lapses oigre AK Misrana harakpani ko lapses oigre adubu masi review tawbemba ngairi na khuma na hainu maina torga press on thadorokhiba adu maksu khuma amgani na khali aduga aina wari sanajaru matamda higher authority of the security personnel top higher authority aina wari sanajaru matamda di moin haise kari haige matamda
Su is an instrument of peace haibako. It's an instrument of peace. Masi adu hojik chatnari haiba wafam se. Chanabra chanadabra ina direct hang matamda chatnari ena dum khumeba. Unofficially karam kanda sign tongnaga extend togino khangde adugi legitimacy na kadai da ligi se khangde maramdi tripartite agreement haibasi mi ahum na tongnaba agreement ni mi ama tokhitargadi madugi agreement du hingadra hingoidra atopa ma kano toroidra haibusu wafam amani madu karam kanda soi tongnai chanai haibasi su public domain da laktabadina hidden agenda si karino haibam su akoina madusu khandaba yadeba aduna leiriba security gi khoi kano sina moina instrument of peace ne harga dugi potu thambaduda khara khoi gi kano leire aduga amana Lady of Posting Sida Moina Suna Party of Kulai Kudimakse, legal lava. Governor gi order the mana Kulai Tingalo have to the illegal and looted weapons within 7 days. Tingalo have never go. Aduga next na public request gi Lakumatam to the Aina Kanbada Madu maybe subject to correction call. Illegal and or hava. Illegal or looted weapon however. Adu hairagadi Ladiba Sugi Kogi Kenogi Ladiba Kader Adagi UPF Ladiba organization Mayamagi umbrella Makada Ladiba organization Singsina Pariba Kulashing say illegal legal lava. Legal ni hana lawgadra sinebako adu gadi governor gi notice to masana masama tomda akoi yethatchaba aduga hudik phuk pangthok pangamdram ne yethatchaba haiba tare kai no da kulai sing du illegal di lokhatrabanina legal loiba weapon di amta ju param dong man de wari ba haiba adu main tawdana Lairiba Potsida, Akogi, Hoi Haibabudi, Home Minister Nasu, the Home Minister Nasuhare, Prime Minister Nasu, time and again when I say Manipugi, Pusaktamzi, territorial integrity, the Kaibamata Tamoy, Kai Haloi, Manipugi territorial separate administration, Piro, have often Mayamabudi Tammi, Aduga, Masiki, Tammi Bagi, Marak Sideshida, Toiba, Todoxing Silushan, Dana, Tambasi, and Suhana, Hajab Dubni, Kanavakra Yarobra, Muish Radi Kanava Yarobra. Haibagi put ama I Masai am Chong, I want the Chingnaba Malaysia. Maramdi, Ladyba, Kogi, Yemo, a Kogi Sideshida, Kanogi, IDP Singit, Twinking, I auction the Tamadum, Tami, Huzibokta, Imphal, Manung, the Chalaga view, a coin at Chatamatamda, a Kogi Simatalawi, in a port Momati, Gumbaka, Gumbamoinas Hazabakara, you look a little bit, Koy and Ning Makaning over Tabaxing here, Tahi and Parma with a Satari, but despite the fact that there have been multiple Kogi training program. Masagi Tonga Tore, Pashatadare Hire. I know Zil Hanging is a Manipur Gomengi, Lady District Kudimaki, District Authority Singna, Lady Bakogi came Singida, Chatagi Akogi training came, or the Mokogi self sustained Tonganabagi Damata, Chatagi program sing, or the P fabricated home singda, Punging Latana, Lehanaba, Penda, Ivaduna Ama or Kanda, Madugi Damata P benefits in Dugi, widely some to Putopiro. Tade give up hasn't get substance sang the bribe door, can't because who's it? Can't be the lady by IDP sing Moko benefit. I'm the Pang Dave, Hibagi report say I'm Chona, layable. Adagi, Sonda, Aquina Tavada, Quiggy, Kara, Shirang Horpa the Neko, Irang Horpa the Co, Irang say, Hogapomatum, Duda. Akogi cocaine and a kundam lay, cocaine kunzigi, I want the tapir panic cocaine and a kundam lay, Massing Tosi, Tautang, Dongel Levercum Hay Massico. Masina, Sida, no wake up when Irang Togonoina, Ting with them about Shiva and Pubirumi Harimni Masi. Would you get consider? I do Irang said my Horimni Naduna, Swagi area, Sigi cannot sing Chile, using Sida Quina, Quiggy, Assam Rifleski, Low River Roll, Assam Rifles Harris in the Cine. Moy low river roll say Assam Rifle low river say moy say MHA Makata Sulabanina, Moy lady ba, Kogi border Indo Myanmar border Sida Nakpagi can Togdang, Moy lowy. Adubu number of presence there Kadar say, Moy personnel say very less and high abako. Aduga Adunani, Quina illegal immigrants that Napangam, Shikahagi Moy can omaleva. Adu Munaka Haikambra. Indo Park the lady Kogi security arrangements here, Kiamgam Sati 80 times density, 80 times more than the Indo Myanmar border, lady say. Aduna 80 times more than later the aside protector, Somdana, no Dulam Dudi, no talk about Jogda, Akogi Hingana, Taquilam, Nikanga, Mikara Tamal, illegal immigrants, Lakera, no Mase Kanagera, Punagera, Hatano, Danova, Pantong, Tamuzuina, Aquilam Jidi, Indiana, Mokogi, Natabado Mina, Atomi Machari, Mina, Tambiva, Haitare.
मसी मेक लार खुदी अफ्सपा थमजलकपा अफ्सपा इटसेल्फ इज ए ड्रैकोनियन एक्ट ने अखोय लोइन खंगबनी अफ्सपा से अफब एक ओरदी थंबियु इंडिया पुंबा मणिपुर बोम पुखाइबा क्राइम तौबा मिहा मिपुंदगी मुंबई बोम पुखाइगी बितुने हेंद्रो अदगी दिल्ली पार्लियामेंट अटैक तो नत्रो पार्लियामेंट नोंगै कापगे अटैक तो नत्रबा मफम दुदना अफ्सपा थमद्रगा अदगी माओइस्ट ने लेरिबा जगह छत्तीसगढ़ नगरांग नाजु नोंगै कानै बास्टर त कापनरगा सी फम दुद केनो से अफ्सपा थमदेबा थमदबदुद करी हाइगी गे द मिनिस्टर अमना यूनियन मिनिस्टर अमना करी हाइगी मतम दु होम मिनिस्टर अमाने फाइनेंस होम मिनिस्टर माना हाइजे के हेगे द बास्टार्ड कुम छत्तीसगढ़ गुम्बा द माउस एरिया सिंगसि लरिसिंगसिदि अखोई लमजिगी मचा गाक्तनी कमाइना अखोई लम मचादा आर्मी सिजिनदुइनो हारिमनेबा अदुना ताकपदी करी ताए ngसाई आइना बाल्टे गी ngसाई अहामगी स्टेटमेंट अकोमगी स्टेटमेंट के चेंजेस लाइसिदा किहलंबा अदुमाइना सोमदा अदुना इनडायरेक्टली करी ताके मणिपुर सिदि अखोइगी सोइदना लैहिबा लौदे यादबा थमजनगिबा पोट अमा खकनी मणिपुर सिदि यारगे नमदागदवनी हाइबगी अदुगी पोट अमा ताएबा अदुगा हुजिक मणिपुर से इंडिया ना मोइगी मनुंग लेबा लेबा अमने ने कंसीडर तौदे मोइगी कॉलोनियल लेबा अमने ने तौई मरमदी कइगिनो हाबतमदा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पिरिबा प्रोविजन सिंगजे मचिन मथौ अकई फजन मथौ पांथोप ngamde masigi constitutional machinery singse breakdown loi tor leba aduragadi india gi manungda manipur se akoi gi india na manipur se india ne na treat tawra tawdabra adugi yam chaw question ama laeba sidani koi civil society singi ngasai gi political party ne tawgadabni haibagi role ama leijaraga su civil society gi role se side lakadoi neba इंडिया ना तौरीबा थबकसिदा अखोइसि इंडिया ने हैना लौबीदबा तारगदी अखोइना तौनजगिबा मर्जर एग्रीमेंट दो अखोइ हंदोक्सरगे हाइबगी मूवमेंट तौगदोंने हुजिक्ति अदुना अखोइ अदुभौकी स्टेज दा होय मचु हायना केनो अखोइना तौसी हाइबदी नतेको तौरक्त्र इंडिया ना अखोइदा पिरिबा अखोइगी मै कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन यावरिबा पोसे अखोइदा निथिजना चलना मंगंद्रगदी करिदौबगी मोइना अखोइना कदोबगी मूवमेंट तौरदोइनो अखोइना कदोबदगी अखोइ ओइना लेट गाक्चेरगनो यावबिरनो हाइना हाइरकपसे हाइरकनिंग हाइरओइदबगी मरम लैब्रा सिनियबको अदुनानि हुजिक इंडियाना अखोइदा लेरिबा नेग्लिजेंस से थमदबा फै अदुगा गवर्नर सु लेरिसिसु यंको मा याम सक्सेसफुल मागे कैरियर होल कैरियर अचीवमेंट गाक्तनी इवन कश्मीर की थौदोक मा फजना कंट्रोल तौबंगा मिनी व्हेन ही कम हियर इन मणिपुर एज अ गवर्नर ही फेल ममांगी एन बिरेन सिंह लुचिंगबा गवर्नमेंट दुसु फेल होय हंदक की प्रेसिडेंट रूल लागा लेरिबा गवर्नमेंट दुसु फेल होय अदुगदी मागी कैरियर सु पुंगाय कायदोरिबनी गवर्नर शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन को अदुना माना मथौ पांथोपंगा मोइदोरदी ही शुड आल्सो टेंडर रेजिग्नेशन फ्रॉम हिज पोस्ट सिने इन हाइजनिंग से रोय कोइ निसुबु राउंड की कोई वंग सिने कोई वजा किरण द लाग सके इरांग असे लोइसिना होना बदा हुजि पॉलिटिकल पार्टी सिंग डायलॉग तौदुना वारोशन पुरकपगी स्टेप लोखटपै महूत कोई सेसो सिंह हाना कौरगा वरी सानाबु वारोशन पुरकना होनरी हाना कोई सेंट्रल लेंगान होनरिबो मोंग मतौ सिदा सि माइ पाकने खनबिबो कमाई येबे कईनो दा कोई तसेंग हाइदे पॉलिटिकल सॉल्यूशन अमा प्रॉब्लम होनबदा प्रजा मियाम की वॉइस खोलाउदे लोरमु तालेर पोने सेजे कोइना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कौरगा वरी सानामु साइ कनोना इनाउ सानतने याम फजा वफम याम थंग्रेना को सिगी पोसे कोइना हुजिकते वरी सानाबगी पोट मतम नते बसिदे अखोई तसेंगना हारगदी चिंग द लरिबा खुलाई म्यामन हंजन हाइजब वनतेबा तम द लरिबा वैली द लरिबा इखोगी मयाम सिगी ओइबा लालौलु मयाम लेबा सिंगसे लोइसनना बाहाय तारे का गवर्नमेंट इंडिया की प्लान अमो ओइबसु याय प्रेसिडेंट रूल थमै जाय वाकने देन थौरइबा थोनगिबा इहौसु ओइरबा यायना मनुंग द हिडन डायरेक्टर्स मैम लेरगा तरोंबसु यायना लौदबा ngमोय मरमदि कयनोदा अखोई तसेंगना हागदी ngसाई कयनोना हाबदि यामना चुमबनेबा सानतना हाबदो अखोई मैतैना अखोई तसेंगना मैचै फ्रुक खतगे बवांगांगा अबको स्वाइदने अखोई मणिपुर पुलोइ लोइदो जायसे सेजे कोइना कांग्रेस की एमपी कोइ ओजाबि मोलना थम्बो वाफमदो कोइ मैतै खतगे बदु गांगबदुदि अखोई खरै इथौदांगोना थमदबदि यादे बट मैतै खतगे कोइना गांबिगनोना कोइ नाउ सानतना हाइग्रो पोचे गांगब हुजिक मतम नते हाइसि याम चुममे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लेरिबा मयाम अमा तोलोब चाब नते लेरिबा लीडर्स मैम सिंजिको देन एक्टिविस्ट मैम लेजे तोलोब फंगुम नते एखोइ सेजा लाइबा पोट गांगिबा मैम तोरिबा मैम सिंजे इसागी रिस्क मैम लोगा रेस्पोंसिबिलिटी मैम सु योर फिक्स रोकान दे कोइ लेबाक मियाम ना करी पामी कइदोरगी हाबसे सिनी हाइना मैम द खंगनबा पाउदम बकतंग एखोइ तसेंगना मखोइगी पीपल मैम की मेसेंजर होइना एखोइ इलेक्टेड सिंदु नतबनिना कोइना लॉ मेकर नतबनिना थंबगतने अदुबु कोइ तसेंगना पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल गेन खरगी दमकता कोइ वांगांगबा
ꯃꯗꯨꯅꯗꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯨ ꯐꯪꯉꯣꯏꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤ ꯋꯥꯍꯪꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯚꯣꯠ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯛꯁꯟꯗꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯇꯅ ꯚꯣꯇꯔ ꯆꯜꯍꯟꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯁꯦꯝꯕꯤꯗꯅ ꯚꯣꯇꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯁꯦꯝꯕꯤꯗꯅ ID ꯁꯦꯝꯕꯤꯗꯅ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯈꯣꯏꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯤꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ not only the Kukis, not only the Nagas, not only the Maitais, every community they hijack. Sigi politicians sing those Kari Wakan Kaligab. Manipur is now burning. Mutapangam. Are the Kanana no Mai Thari Jahimda. How I couldn't the Shang Haragadi, Indiagi, Indian politics. Nasi how the Kun Uganda, Sandamasi Lambe and the Sumbi Tabio, Zaringu Tabio. India the politics, Amaka Toroga, Kuna Sang Urgala was Canada, anti-Muslim politics. Anti-Hindu politics and a sagi pote, Kuna Nana Lakmatam, any Kuna Maming Poldragasu history, any media record, Lakmatam, the Achawacho, what took my mama, Muslim against the Hindu against Santon Lakapote, Quincy, Udavanate. Then Handaki even build the Kuna Bilgi interpretation to one, Waka Bilgi, 2025 Amendment Bill Zigi Pot, Ganger Eco. See, Mamang the top of my Amtori, see, Supreme Court, among directed figures, Adu Matanga Ambok to where is Town Gravity. Quasi Kanabay Matokade, Warini, Adam Maduki Port Laction, she, I couldn't try the Hana with the Quinata Sena Huzi. I quite the Sengna, Manipugi, majority community, Mite communities there. The Seng Haragadi, Masigi, Lang Lashon Zikaino, Equi Hindu, partially Hindu or Itagas, one must say Hindu in a count of drugs, Sanamizum, Sanamichat Pakangu, or Equi lining proof sings here. Masigi posting Zingasi, Kankala Pia there, and Namtanabagi put Masakamusu Yabra, Manunda, Hibagi, a so watching never sing, quite presassing Adum, Maramatanga, Ivamayam sings here, Masisi, Quimasi, Lalo, Henning elective. The saying Aduna, Suma and the Kanara Matam, the equator saying politics say is not a dirty game, but politicians' place is dirty in a quena toy into an iba. But I haven't taken skill like number problem, the Yari Potane. So I the quena a quay who's the Constitution of Indiana provider by Mamangi round, so I know Ham around Tamzagiba, Article 14, 19, 21. Masigi explanation may am sing equating a city, equating like Tambadona, Prezamiam, equi Aduga, equating Masigi is a ballot of the Karikari, production lobby, Adugi Sigi Mamse, Kanguzuti, Matotai, right to equality no, protection of life and personal liberties, no, Adana, Madrukari, period, Article 21, that no person shall deprive of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. Kari high no. Ado ta chumba mayam sing asi koina leg behind hai tare koina awareness phang pihogdaba ngamogdaba mayam duna ngasi de akoi ta sengna haigadi yamna legal oiba adoga lawful oiba profession mayam ama carry to bi and article 19 the pido ona tenaba pot mayam ama freedom of speech expression mayam ama madugi pot mayam singdo exercise to pot mayam duna ngasi de akoi right to freedom of speech and expression se article 19 the pibani ar ta sigi matungin na akoi ngangning mangang bi ai nganga ki nganga su horeng ngang hai ngang lewa kai High Potter, Satak report among the Sequel Uzam like Tivini. Adana equate the Seng Haragadi, how Equina constitution provision, constitution pace like my Amada, Malian going to quite go over Mayak Yamba, written documents on labor, low the equic Ganoda, Ediba, quick pull liver, quick citizen and political constitution. Indian constitution is taken saw low mata equi canoda late and a hype near the equation the D. The Seng Hype Tagadi, Popi Tage, a jungle Koktoke. Aruga, Yum Saga Shalake, I couldn't turn to Motoge, Tawder Nakoi, I couldn't high pudding with Yagadavani, Aruga, I could go about a coin of Semza, but say couldn't travel among the lack of project, Amaka Jalingam project, and I could mean, can I handle see among the Yarama, Mermar, Gidiki Lamkra, Northeastern State, India, Manuse Lamkra, Bangladesh, Kra, Swag me am the Punzilla can I quit territory, Siam Banana Hana Talava, but the state, a model lover, state to give Kron Chau, Tropaco, Torcanamu, country on Gena, highway put Wakalon, the Kalakan city, Sungisumulan Gelalo, Hana Makogi, the Sena Whip Jariba. The Sena Makogi Civil Society Organization, stakeholder lady, Mam sings here, Adum Makuki, Lalo Wakulai, Mam, Nuna Seal, Tadarakanda, Modugi put my Amato Udong, as they couldn't Udavanate, Aduna, I quite swider, the Seng Haga, the interpretations, one doxil Lana. I know much of Manakum Manakum Maduna Yarway. I quite the Seng Hybataraga, I quite Husiti. Quite the Sengna, I quite a Tori, but Togdan Credu, Levakio, and I quite him name at the Tormo the day. Togdaviada, Togdani, Tungdalaiba, Surul generation singing the Makta. I quite the Sengna City Mipan Tang, Lerma Kari Mipan Tang, Amato have said, I quite Manipur, the Senadum high with me. Any Manipuri labor, Kangai Miamam so high, but I couldn't so high, but man so high with my bar. I quite this Sengna, Amagato, Amana Tazada, Singtanaba, Waiku culture, Waiba, other with the Sengna Hagadi, Shumbada, the Sengna, Yamna, Equigi, the Sengna.
tasena marumdagi waje kan ngang ba thola aga mana hai potuna sumbadu lanbadu mayam da khangna expression du toru lao haiga su haiba ngamdaba masing je yam leiba aruga tasena mina to thabok tasu se ojarin kuna uji khabar da palam sa mayam ma idna puthokna phaktokna aran hoi to mayam puthokna to mayam da ojarin gu mathak thagalakpa case mayam masing si sure legal notice si sure tharai even ko senga dam te mayam thengnai then huji khio president rule later matung da khara fagadra haira kanda ekoi ta sena kaisu on bu ude mayam nai nei ko sigi matak tu ji ojarin ku chummen ta kala de khangde masi nuk sitre una leng de haibaduni ta sena huji mamang da popular government am lai ringai da government gi percentage adu tu mayam haira me hai huji mayam hai as even huji lena sathi re percentage se koi smai tore adagi even is mayam am yarom be adu mcs mayam di yaure hainare office sing head of department puri ba director so mayam jina mai makha leba officials mayam sing je hekta clerk tong sin na baduga noi kem ta thabuk yaw biro in tawdu mi kain tawi phim taw ju mayam tawre na paw mayam adum phang da na te dan ko ju phang biram gani sigi mayam ni smai chathar agadi right person for right job adu tagadi like tagadi ekoi liberty equality humanity justice kamai phang do no aikoi manipur dadi ho yam lubu se aduna aikoi da sengna haragadi aikoi se muslim gi adugumba ichinlaw singi islam lining da yamna kanu to moigi luppa kanda makoi loina mak adum muslim ichinlaw singi mo handaki bill gi matang throk myam loi tholai ko madu gi process tau je har jama tau je jo aikoi gi oragadi aikoi gi se aina du chali mana du chali taunraga no jari koi punjan bagi kaino khradi wa le aduna aikoi ta sengna haragadi mitei aikoi na mitei aikoi gi law che habit nate but aikoi na tau jari tabuk tro mayam jinju afaba potu da any proof kangru amanu so thola kanda madu gi potu chumagadi support tau na bai se illegal immigrants mayam tok thoke haiba matam da only mitei kaktana mitei community kaktana tok thokpodi madu tok thoke har junga moi even naga gi isinlaw singna naga gi laloba khulai paiba singna even pirak pa statement mayam against the government of India against the Kuki illegal immigrants or tawan mayam piri si se tawan adum fight tawnaga leiba aduga India gi adugumba maru oiba competent authorities saying even union government ki side ki or state ki hujik laitrabina state ki subject union ki subject or concurrent list ya mayam or division of powers given by the constitution of India executive ki legislature ki judiciary ki swai se koi manipur ki jaga yoraga de ta kaino gamen ta da ba oiba pot amada ta lae ba ngasai koi ojarin kuna hai gi budune governor se hujik manipur governor oibse Kashmir ki sui matang da yam padan tackle to bangam gibne na haiba pot to manipur yor kan smine si tawre even santana so sai ge man ani rak fail ore na haiba do smine sum hai ge pot mayam sing se koina ani rak trante ahum lak de mari de manga sum fail ore kan amamuk sila sakhiba irang ji hobudagi na huji fobuda manipur ki governor masing je kyarak silagem ti sigi pot sida koina solution je tawba ya da bagi mung da leirabra natrak na tawdi se marum karigino then what is the hidden agenda behind this conflict crisis or this unsolved problem sigi damakta ngasi praja myam justice pangji karigino haibse aikoi ngasi di masigi achau wahang lae aduna even swai da koina sigi khana bu matam da su ikoina hujik che even topic ama olaga su ngasai topic ama se aikoina tasena cookie chaibene ni logane mayam cookie chaibi wafum na teb Kuki singi manungda adum tasengna mainstream da adum saidanga hinga su Indian citizen amna amna hairaga hinga haibu ko su aikoi adum ingna chikna santi woni hingba pamjaba mayam ama any kano da learning ba mayam am yorum bayai aduga lady bani adum yawri ni adubu hojik swaida di kaino hai kanda khulai paiba mayam duna tasengna matung dagi ngasai ranguna haibu mane illa kanda si haida bayaroi si tawda bayaroi tawdraga di hen taw adu taga di koina BJP gi MLA da makoi tara kari bisina tasengna nganga iba pot mayam singje makoi adrida ani madi nimchakip jenga koi cycle gi MLA gi ani dugi nupa dudi sumaina hojiki suda lai bisi achauba chairman loi oire ko moiduma thangura kanda atopa even manipur gi DG oramba nupa ma DGP oramba nupa ma kari ba adu tagadi hojik mana lauraiba khonthok tuga matama mana DGP oringai da toromba ek mayam duga ani hoji compare to mathau ta dabra adu tagadi matam da gi hauna karamba mongi lalong ya la kanda mana ngasidi DGP orom matung da kari elected politician amon changa elected or matung da mana lauraiba khonthok ani ji kari lebak thugari bra lebak ngam bra matam da mana DG oringai da kayam chawba ekhoi adugumba manungda mateng pang bala robusing chapminaba leihibage ma masa yauna manungda matamduda sumai tawbul leramoi haninga lekti haibase tholaiba kontoktuna lalobusing tholopa wahi statement ga makhoi gi civil society organization leiba amani leiba khuduk chawpu popa mayam tholaiba pot
ꯄꯣꯠꯇꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠꯀ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯊꯦꯡꯅ ꯎꯔꯛꯄ ꯎꯕ ꯍꯧꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯑꯝꯗꯕ ꯊꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯗꯦꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯌꯣꯠꯂꯝꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯖꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯣꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯐꯪꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯄꯥꯔ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯂꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯨꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯂꯣꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯂꯣꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ IPC CRPC ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ BNSS ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯀꯤꯍꯟꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯥꯏꯁ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ Kuki-Zo-Hmar ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯒꯦꯟꯗꯥ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯌꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛ ꯉꯝꯗꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯠꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯕ elected MLA representative नत्रगा एक्स MLA सिंह अमत याउद्रब्रा हाइबा अदुदि प्रजा मियामगी मिहुटनेना प्रजा अखोइना अखोइगी अवाबा पोलुम मयाम कोक्थोंग नारगा पुबिरनी थाजरबा मयाम सिंगसे ngasi adugumbा मथिबोंग पानबा अमत लेत्रब्रा हाइना ngasai adugi wan thoka abe manaba ina khare hen kan wadi oi santana thongbi wafam do swai da ningsang akanda aikoi je ngasi di aikoina right person for right job or अखोई लेबाक मियाम की म्यूट ओइब मतमदा लेबाक सिगी ओइबा हिस्ट्री लेबाक की ओइबा मनुंगदा अखोई लेजगदब नैनगदब पोट मयाम अमा चनगदब चन कांगोन खंगद्रब मयाम अमा ngha की सेन खोम कांदा तसेंग हाइबा तारगदी पैसा खरा पारे खोंबाल पान करो जेसीबी खर लोरगा दीपर खर लोरगा अरे मयाम दा अरे मसेल खर यंथो कांदा भोट काबा मयाम नो ngasi इशूजी मतंगददी पोट अमत ngasi बो थमोई सेंगना तोलागा थंबो उदबसे याम लाइबक थीबनी अदना म्यूट मियाम की म्यूट इलेक्शन तरोगा कार democracy नत्र constitution सिगी provision मैम safeguard protection fundamental right मैम अरुगा लेवाक अमगी conflict थोई बजिगे solution peace प्रोग्राम गी दमक्तदी तसेना मरुए पोतदी ताइनबगी वाफम दिनते so called elected representative सिंग अरुगा इखोई तसेना यामना इकाई खुमनबा मतिक चाराबने लौनरिबो honorable का हेनरिबो मैम सिंगसे सिना the first and foremost duty of an elected representative karino haiba kautorokiba aruga to protect life and property of common people ni and to protect the dignity of the house because house social nation and aine toinjon haijaba pot मैम से मसी भाग ताबा ngamba understand tabu ngamba ubu ngamba mayam khradi aikoi लेबाक की मिहुट अन मथौ ताइ नतगर चुम इरांग मयाम से सिगी मतुम दम करम इशू मो थो लगांदा डाइवर्ट तौ काना सिजु नमजल थमकांदा अखोइ फुरुप कांग मयाम से लोइनमक particularly अखोइ मैते कम्युनिटी ना सिंकिंग कम्युनिटी ओइ मतमदा ngasi लेरिबो फुरुप कांग खुदि मक मुट की गदबनी मियान अतो माताम दगी चंगजलक फॉरेनर्स मयाम अमना अखोइ लेबाक से योट खरकांदा अखोइ खोंदा फमो लेरोय फिदा अखोइ तसेंगना हारगदी हाइना हाइबो वाफम जे अखोइ पुन निंजंगमिनो मथौ ताय जे अरोय बोराइ सुमाइन थमजे याम नोइजे अदुगा अनिसुबो राउंड की अरोइबो क्वेश्चन सिने कय ओजा शांतदा लाक्सगे ओजा लाक्सनी वहां दिखोगी कुकी सिंह न तालिबो डिमांड सिंह असि सेंटर लेंगांग न ताराब्रा हाइबगी चिंगनबो या वाफम ओदै खोगी बफर जोन थमलिबा सिगी मतांगदा खोगी MLA बाल्टी न थागत फोंदोली हाइ वाफम सि फोंदोकी खोगी बफर जोन मणिपुर की मनुंगदा सिगुंबा बफर जोन थमबसि म्याम वहंग ओइना याम कन्ना हंगनरगा लेरिबो वाफम अमनी तवदबु कुकी सिंह न तालिबो वाफम सिंह खोगी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन से फंगनबगी तंजा पीबो ओइना खोगी CSO सिंग वरी सानाबा दनतना खोगी बफर जोन थमजिनबा अदुगा हौजिक फाउदा वरोशन पुरकनबगी मतम मसी डिले सुंग तौर लैबा सिगी सेंटर तौरिबा थौंग सिदि कमाइना येंबे बफर जोन से कनाना थम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थमने अखोइ बफर जोन थम वाइदे अखोइना हाइगिबदी अखोइ CSO मयाम अखोइ प्रजा के डिमांड दि गयो मतमदुदा बफर जोन थमको मतमदा नाकन नाकन की मधुगी जगह तारीबा MLA सिंगुना आई साइजेदो थंगरीबा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंगदुगी प्रजा दुबु लितोरिबा MLA सिंगदुगी मोगी जॉइंट मीटिंग अमबो तौगिदेबा सिसमना द कांपोपी साइकल किमनाउ गाइदो मागा कोई सोना कनगी एनी को सिगी कनो साइकल ग थंगरीबा कोई कनो खुंडापम को मोय MLA मसेन बामिनगी लेते बिशेमपुर ग थंगरीबा मथक तंगबा चुचामपुर कनो से कांगवाई स्वाई MLA सिंग
famina give late political lubol ma yam chong le politicians jina willingly sigi thabak sing je tawon grabra haibagi poram leba tawgra matung da di hujikti buffer zone je lakhrabni na buffer zone je government of India na buffer zone je thame did our politicians at least try to have a talk between themselves so that this buffer zone could be silofom gi formula am da lei khiti ba am chengna na ko masida moina asomdagi no mai kape asomdagi no India da chana ise kaino India se communal violence am to thokolam ne ngasi su West Bengal da problem am chaw thoi ko tukan ga thukai ko kai am thoi UP da communal irang thoi Bihar da communal irang thoi ba irang jaga sing sida buffer zone am to thambra ba buffer zone thamaga community sing se bypass to on da vida block by block semaga separate jaga thamakanda nang na somle somchang kanu somle nang na chang kanu ga in to se Manipur da han boring mane it's very shameful yam thi kai ni ngani mase even Guinness World Record ka thamya jani state amagi kanu da ngasai gi India gi manung da Wikipedia ga pati yam na ko change song ngai room so le ro ji ngasai gi ko all over the world it is only in the state of Manipur within the constitution of India where blocks of community and linguistic map has been created with the help of central forces. Moi force to ma'am to sinner gan ko thammi neba adu matung da negotiation chathara ineba but unfortunately every political party manung da moi gi tribal leaders in the loy yaw leba none of the political party took any single initiative ama moi gi table da phaminaraga situation ji thugainaba natraga diffuse tawno moina honagi bamta leite political parties singina honar magadi parliament da khara nganguba adagi koi keno da tawba adu to ko parliament da di law gi oiba pot to di everybody adu di citizen la kuntra jina petition da su yaiba supreme court da akoi gi sigi keno se tawbidre ko tre na ko aduna kuba kuna tawbune but then within your party have you organized anything within your party no party manungda BJP, Congress, whosoever, NPP, organized to believe Raba, Noigi party president na, Ladiba Noigi Manung the Yauriba, leader Mamdo, community leaders in the Kauraga, party members in the Kauraga, no conference summer, organized to believe Raba. Last 2 years, Heliosi, Kanana Togiba. The ruling party is explanation column to Togi Raba. What do you go in Isaac? Mainly ruling party than in Isaac. A Sada Divi Matamda, Mana president, or Matamsida. Any notice, so-called notice, thagi blebra, karimaram gino, Constitution of India gi Election Commission gi manungda form tawgiba largest political party amagi manungda leiba member kharana, elected member kharana, Constitution na form tawba Manipur gi statehood phangba, state se thugaina ba agenda da wanga ise karimaram gino na moi even closed door discussion do tawgiba lei jala ba adu tawgda bugine mangasi akoi public no mai kapna ba public kanoga logi agency singa thengaina ba then akoi na street meeting organize tawriba akoi na ngasi government of India gi matakta moi gi policy se akoi da kano tawi moi gi kaino akoi da ku to bo chamana re gaina akoi na thokla akoi social leader civil society activist ma'am na ngang manga mai se akoi je anti India na teba moi na hen mane ba anti India se moi na hen mane ba moi na akoi se akoi da tawriba treatment sina maram mo kanda akoi gi thamoi da kaino moi tawi se akoi wakanda kuki misang change na khalle wari bo ko adai somna separate tokselle ada somna kanda akoi gi kano lai gi dharma gi oiba thoram kan da kholan da na moi na akoi da noksalle even Kiran ke ga to akoi provoke tawri ba akoi provoke thi oira jane hose ko am sounding ga jane ba as an MP kai guma oza bimol na ma kumba yam na gyan ta ba JNU gi professor amana bauda akoi gi masigi issue se mangna haibu budi article kanogi akoi gi dharma gi oiba article sing se exercise tawon dabni lambi chatta se magi akoi gi kanogi constitution na people rights to exercise tawon dabni budi hai mane ko. But then has the Congress party also organized any meeting with so many hockey play moi Congress party manungda party president na kauraga moi gisu tribal sing hadi maru ena major oina ko party sing jina moi gi manungda yauriba mi sing je tribe sing je Kuki gi nomenclature manungda yauba sub tribe sing je moi masana indigenous people ne na Congress party na natraga BJP na natraga NPP na accept oblai jala ba kana na indigenous no kana na tamno are we fighting with every Kuki akoi khanai je Kuki loin maka khanai raba aduna raba koi buffer zone tham ise for example khalla yeng je mun na ko akoi buffer zone tham maram je kaino India government wants to prove that yes the Meiteis are fighting with the Kuki akoi disi kana to holino politicians sing na to hon na tro now hoje akoi esi da pa jing khala no tum le mu myam ko
अदो मोय मैम तुम लेरे हौजिंगना अखोइना लंबी दा थोगा यूथ मैम मोबिलाइज तौरे लेकाई मैम मोबिलाइज तौ लेरे अदु मरुदा अमु ngasai aina haijaba political party gi membership card pa मैम यावरी मोय ज्ञान ताद्री बोजे हौजिंग आइना सिदा येंगांदा मसीदा इरी मैम इरी बसे को अखोइना nga सिदा मैम इरी ओजा सांता ओजा किरण ओजा रिंकू अखोइबु कयम कोइना सुमाइ नैनर लगी जाइनो हाइ मनुपा दा अपील तौ जगरे नंग political party मा यावरी दो नंग vote थादा gi party दो अदुगी MLA सिंग दो चलगा हाइ बंगम बे शक्ति ले दिको सिगी पोचे अखोइ सुमाइ नैनर रोइबा it will be a different story अखोइ सिदा ममांग दा फमगा से येंगी मैम सिना ने मखोइना अखोइ नैना से येंगा सुम गांग दो सरुक दिको अखोइ ट्राई तौ रे येंगे ममांग दा रिजाइन तौ रो खोलो नेशनल पार्टी दे तो कोकोमी ट्राई तौ येंगे अखोइ लुक ट्राउन दो येंगे प्रजा रिजाइन तौहदबनेबा प्रजा एक्शन लहौदबने बीजेपी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अमित शाह का पॉलिटिशियन मैम नेगोशिएट तौनबदगी पावर फंगदबदो अदुगी पावर दु अखोइ प्रजा रिजाइन तौहदबनिना प्रजा पावर दु पिहौदबनेबा मसी याबियोबा अदु मतुंग द मुजिक लाइजे कइनो गाना गवर्नर ला गाना अखोइ एक्सपेक्टेशन जी कइनो अखोइ मरम पाखलुरे गवर्नर दा साइगी कइनो ना आर्म ग्रुप सिंग ने इरम चिठी अखोइ सेपरेट पियु अदु पियु यूटी पियु इरम लेरम को हाना इरम लेरम अदु मे अदु वायरल होरे अखोइ हम पाखलुरे गवर्नर जिबो कइनो गी कुकी सिंग मिसंग चंग रदो जालो मोइ मिलिटेंट मिसंग चंग रदो जालो अदाइ जो मखोइ जे सस्पेंडेड एनिमेशन होले थम्मे अखोइ फमल थम्मे हौजिंगना मो अखोइ चिंगाबा यारक्तरा कांदा अखोइ थंगसिंगदा इसोरगी थौगल तौगे हाबे यारक्तरे अदगी कोंगमा मरुदा थौगल तौ मतमदा आर्मी ने ngak सेलगा अखोइ कनो मोबाइल बो लुसले अदो अखोइ की राइट टू कनो से इवन फोटो कापबो फंगद्रे अखोइ इसोर कोरमबगी को अखोइ इसोरदा लाइसन तिनसन तौगदबा कना उमा मी अमा कनो अखोइ की मैते की लाइसन तिनसन तौजे अमाइबा बि चंगमनिना पैसा लेजदो नुपा अमना सोनगदो पोतो चेदे इरे लागा पाजरजु माबु एंटी इंडिया ओइना उरक्तोरेबा even when we are performing our religious activity we are being treated like an anti-Indian. That is why the armed forces have been tracking our record of praying to our ancestral god. Sikanan to holina politicians to holina to adu politicians ingi right to moina citizen amagi pibam to right to only elected oregana katang pibam ambrawa ai thamjani je moi worker मैम तो पुथोरगा moi worker मैम तो कौथोरगा mobilize तौरगा अखोइ होजिक लेइबा सिचुएशन जे गवर्नर गा नेगोशिएट तौबा ngam से कइनोबा अदुगा being a national political party अमित शाह गा मोइगा बजना मोइगा करी पाउ फाउनरी गे हाइबसे होजिक करीमता प्रजा एक्सपोज तौरते से कहिनोबा अखोइसदा तौइसे कांग्रेस पार्टी ना मागी मीटिंग मसिनगनी कांग्रेस की मी मैम लाकनी अदुइ मनुंगदा मोइना बीजेपी सिदानी मैम खुबाकु ओनली कांग्रेस पार्टी की मीना खुबाकुनी बीजेपी की होल दा अचो मीटिंग मसिनगनी मा अचीवमेंट मैम आइनी खुबाकुनी बट आर वी एन्जॉयिंग द राइट अखोइ सिटीजन अमगी राइट तो अखोइ एन्जॉय तौंगमिबो कांग्रेस दसु हंगजगे कांग्रेस की मेंबर्स सिंग हंगजगे बीजेपी की मेंबर्स सिंग दसु हंगजगे अखोइ सिबो अखोइ की सिटीजन अमोइबगी हक तु अखोइ एन्जॉय तौ फंगिबो फंगदा तादि मदु पार्टी दे रिजाइन तौ जायमने अखोइ आइजे अदु तोकसेबा अदुगा मेंडेट अमा लौसेबा मखोइ मैम दगी को अखोइ सि सुमाइना काम कुइना लेगिदोइनो हाइजे सिदा फम्मीबा अहुमजिदा हंगदम नतेबा अखोइदि मयाम दने केनो तौबने अखोइ सि बेल अमा खिंगमने ट्रिंग लाउना अयुके अलार्म अमा खिंगमने बको अलार्म दु खिंग गाना मयाम न थोलादि अखोइ सुदुम यावकनी अखोइ ममांगदा क्या यावरे अखोइ सीएसओ गी मी मैम अमा सिविल एक्टिविस्ट मैम अमा वांगांग बसोइबा खोटपा मैम अमा मरान सिजलगा लोकअप तंबा जेल थंबा मैम यावरे अखोइ गी सीएसओ गी सु ngaraang ngan ta luhongiba mi जेल तमदना अपुन लुप की मतमदा इयाम सुनील कराम जे हंदन पल्लिजे अपुन लुप की मतमदा थाम भाद्रिब लुहोंगदो अदु नुपादुबु थाउ मरी जेल तमिमने कनोगी अपुन लुप की इचे मनोरमा की मतमदुदा अस्फा की दमक एक्टिविस्ट ओइबगी अदु सिगुम्बा सेक्रिफाइस मैम लेयबा प्रजा की ओइबा इसागी विल दो फुदोक सेबा होजिकती फुदोक तरी यारोयबा अखोइ खरना ngang आदा फमगा लेरगा सुम तौबनदी मदुनदी पोतो थोरोयबा अदुम तंग मयाम ज्ञान तामिनसी हाइबजे आई थमजगे अदुगा आई थर्ड राउंड जे सेकंड राउंड जे स्वाइदे क्लोज तौजगे कोई थमजरीब टॉपिक ऑटोनॉमी फॉर कुकी-जो-हमार ओनली पाथ टू पीस कोई वाल्टे ना फुनो के वाफम सिगी मतंग थमजरीब टॉपिक सिखना नैनाबदा कोई पैनलिस्ट सिंग हम फजर वाफम सिंग कोई लाकदोरिब सोल्यूशन से कोई पॉलिटिकल पार्टी सिंगना इनिशिएटिव लौरकांदा पॉलिटिकल लीडर सिंगना वारशिन पुरकन लंबी दे हेना खोंग थांजिनबा दुगा लेरिबे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग असिना सपोर्ट तौरकांदा हेना माइ पाकनी हाइबा कोई पैनलिस्ट सिंग थंबी वाफम सिंग हम थागचरी ngasi खनजखिबा सिदा सरुक याबिखिबा कोई अमुकन कोई थागत फोंदोक्सरी ओजा रिंकू कोई एडिटर इम्फाल टाइम्स अदुगा ओजा किरण येंद्रेम्बम सोशल एक्टिविस्ट अदुगा ओजा शांत नाहकपम सेक्रेटरी जनरल यूसेम ओजा रोइबोना अमुक थागत फोंदोक्सरी अदुगा ngasi नोटिस डायलॉग तमियंग ताबिरिबा पुंगमपु अरोइबोना अमुकन कोनन खुरमजरी